Halo teman-teman, yuk kita mencari mainan lagi teman-teman. Kita mencari mainan di sini nih teman-teman. Kira-kira ada mainan apa aja ya teman-teman? Let's go, kita mencari mainannya teman-teman. Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan mobil Tayo teman-teman. Wih, keren sekali. Kita kumpulin dulu teman-teman. Ini ada warna merah dan warna hijau nih teman-teman. Wow, keren. Kita ambil lagi mainannya teman-teman. Wow, ini ada warna biru dan warna kuning teman-teman. Oke, kita taruh lagi di sini teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Ada mainan apa lagi ya teman-teman di sini teman-teman? Let's go, kita mencari mainannya teman-teman. Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan ondel-ondel Betawi. Keren sekali teman-teman. Kita selamatin lagi teman-teman. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Oke. Kita cari lagi mainannya. Ada di mana lagi teman-teman? Coba kita kesini teman-teman. Wow, belum menemukan nih kakak teman-teman. Coba kita cari lagi teman-teman. Wih, ada ondel-ondel. Ada ondel-ondel polisi di sini teman-teman. Oke teman-teman, kita selamatin lagi teman-teman. Mainan ondel-ondel polisinya teman-teman. Wih, kakak dapat banyak mainan nih di sini teman-teman. Oke, kita cari lagi mainannya teman-teman. Ada di mana lagi ya? Coba kita kesini teman-teman. Wow, apa ini teman-teman? Wih, ada mobil Tayo lagi di sini teman-teman. Mantul sekali. Kita selamatin lagi teman-teman mainan mobil Tayonya teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Oke, kita cari lagi. Ada mainan apa lagi ya? Coba kita kesini lagi teman-teman. Kita cari mainannya. Wih, apa ini teman-teman? Kakak menemukan Pop-It teman-teman. Ada Pop-It astronot dan Pop-It Among Us. Wih, keren. Kita taruh lagi mainannya di sini teman-teman. Oke teman-teman, kakak sudah dapat banyak nih teman-teman. Oke, sampai di sini dulu videonya. Bye bye.